fine do so I ready for phone on aje credit na join industry John Basse na say omo me betna de na nusa credit na de ama me se me fanchaw na mre ni do na me bie ho na o de afrem o ready ayenko 6102 8299 0922 57 me de ba ko ka ho bio 4181 8169 6472 3455 na ene me just say me nyonko ana mato me nsa frɛ na me ba be di nkomo afa nsɛm am de tu dwa sɛ sunsum obi tumi ka sɛ ya to sunsum e yare ama obi ntimi sa ne yare e kwan be so ne timi do so ko sunsum no ana e kwan be so ne ka sɛ sunsum aware ye kogu sa aware no na ene me ne mi ankasa madamfo a ye frɛ no kenjirapa na me ne ba be twetwe nkomo no kenjirapa free enkran ha ya ajenga no e no fi ba ya obesra me ofie ya ohima me fie ase na me ne ba be twetwe nkomo enti no me nsa ne mre krampo ken me mo adwo makwa ba nsɛm kitikiti dwumadi o ma ya me fanyumre idodo medasi osusa medasi we de ye mre ni nti ye monitor to ye ka se sunsumu yare a ene de sunsumu yare first of all mamcha mo hwefo ene motiefo ni nyina ezi sunsumu yare e be ka sunsumu yare de ade be che wo ha because edosu sunsumu yare wo emu different people. Especially we have spiritual marriage, spiritual sickness. The sickness ayare bi wo ha abayfo na betama ton yare ma. Onim say HIV is abayfo omu ton ma nipa. Omu ko toma. Omu ton HIV is ma nipa. Okay. Oyo ba o bema o. Obetama ko hospital doctor check on ka che say we positive with HIV is. O adunisa o ntia se bebe o kwa konye sa yare no. What I say? Sunsumu na efa adachiu. Sometimes obetuma sunda say onu ezo we oba anabema. Obetuma sunda say onu obi na eda. Sa nda sunu enye fe papa kora. O ize o taye sa sunda no ma. Maybe nipa onu danu sunda dan mu kora untimi hu nipa no nim. Na sunsumu nipa mu sunsumu nipa bi wo ho. What I say? They say, yeah, fiscal world, no. Problems are face our fiscal world. So some demo no most face asem. Enti den no bi beye obi obetumi akoto sunsum yare ma ne kwan be so obi betumi akoto de ama. E na pese o chechwe mu ye ma me. Say amete ana so obi hwa me. Yes ya to HIV ama ne. E kwan be so no betumi akofa. Ye beto beifo na na say nipa bonifo no betumi atode ya yesa nipa no. O de brand physical na say sunsum no mu. Dabi. On from bro physical. Nipa bia ni ho owo ewiase o say on frament mbo. Okay. O de fan framaso. Na se sunsum ne framamu na omde nam ye. Framamu ne omde nam. Ade bia ni o say nipa bia no o say bebe o no framani ho boa. Se bebe o kodru bebe an framan no so you can breathe. And so far, at the end, Odiasuma Framano Nafa, Odi and Obibia. And sometimes some people you have to protect your images, especially your pictures and your materials. Oh, see, protect then. Pictures, more pictures, yeah. Okay. Obi better for picture. I did be a person you at the Bonnie Biasu. O picture keke. Nothing if an onimo, wait me for onimo, or the picture never has Jumano. Okay. What I say? Any sometimes who was some more. Obetama any sometimes handshake of some people only more or handshake. Oh, don't say two being some Achiano. Okay. I had to say a mouse. Obetama for a debby idea yen and sassy. Or there a diana cow nipper de pet the upper or Nisanka. That's a way a quiet first way to me soon. Yeah, especially people in maybe institution working with companies and other things, whether you are a government worker, police, anything, you work in groups. Maybe you only the Panamu free kukura because of position over ewo jumamu obe sore agina ananti ape kwambia obe faso amma woko echiri
And now sometimes more company more don't like shaking hands anyhow. No, my brother, my sister. Na Ghana ha yeti yenim se senchia de ukoshia boss ana se bia e punto bi se bia yi ase engagement ase wedding ase to baby a obi a wo beto nsa na wo de achia obi a ampa baby a eden asem kese a ba no baby a yasi wedding ceremony even asori dan obi betama minu pa unti obe sori se okọ asori also for Baba Mpana say, oh, Chiana Tenena, Nachia or Yonko. Nani Panobe Shada, Abayatina Abayu. No, a chia. No, chow. You, who can near mammy and be say, Obi bit me soon small area, and I say HIV, nay, area, how do I come to Toma? Say, minim, sir, was ye. Osa yare ni a yabobo sibi ampa e kwan ba susunsun wasem na mpesa wo kane ti ase yi e san say enkofu bi dini edin ni bi ato mo so di buga nafo e di juom sikadi e di sai niama bebre e kwan ba so e na obi ba honom say o sunsun yare a wo befa so a wo behu e ne edi kan say edi ohema wo te wo sunsun maware ana wo sunsun yare e kwan be so na obefa ubehu na kwan be so na obefa betumi asasa yare na fi honum de amame onim baby they say oyare for example let me set the example in the physical realm oyare na ko hospital doctors omo anema bia omo de be check you no who say we the malaria diabetes okay yare say before omo be prescribe edro ebesasa yare na ma sa na ewo osunsum oba ye wonema bia ebetena se afio I was soon. What I say? Now, if you say, since I did, I had a power every. What I say? Now, so every baby, everybody, come by soon ever far. As a Sayareno. Say, I have been ever far at the Assas Sayareno. I have by one at the fire. Say, I have been. Say, ever too soon, young Bruce, young Boris soon. Up, Sheffield, Okra. What I say? Nesta ya sayareno every I am more a drobia and conim. Oba crana di misade tu so keke no anu no. Na me di misade dia tu so kan me che o ebe ye why. Na we say na ogidi ebe ye ampa. What I say? Sunsum na ka sunsum na wa hefa. Sunsum no invisible. Okay. Sunsum no enu na mika chiro no yesi nyame kunya kumpa o hefa is invisible and he is in us the way I wo no o yeah ultimi da na wa hu se o nanti now so da usoro wo mpan so don't you surprised about that na say sunsumu na wakwa aba huhum bi na eba be fa okra afri abontin okay what I say ni nyina na say obaji say sunsumu bibi wom Ghana for something kiti dwumade so na obuso a wo hwe bi am di dwumade cham di ahema afia mansa na dwumade o ma so yasen time herbal mixture na time herbal mixture no say na tie say malaria fever pa na say how dia edro ba ko pe na nwume meka fo dia ma time herbal mixture KG herbal o mo nsa no na o ma yi ni fefefe no na say de edro ukọ baby bi eto edro bia no say ya na etie time no o ma cho no TIME time herbal mixture na ebebo kama na enyom nkwa na so ya say enjoy the diabetes opemu na nkasa no sensa papa obenu ma wunya hangover ensa obenu ma enji wanum ensa onu ma utinya oya ensa onu a umre emmu ma wunya basabasa enu ani joy the diabetes na o de so pese hu sensa na eba penti ukota anase ukoba bi eton bia no wa wo so no ubehu se ehuro bi tani enu ne friend saponis na chese ye den hahama eni nua papa ene ede aye joy da diabetes na meka ede amount sabre na joy cha diabetes eno so ho se de o wan ni ke champo betina kan o si we energy drink joy industries enkwa no mo dam hahaba kwan so aye energy drink ede ama Ghana fo o so kotabo se ya kire ho me ya chem nyensa obeno ba ko anopa awia anwumre na obenya hoden sonkokra bo se be ma bia na beti o mama tobi oda ho na ese no na meka ede ama twa diabetes we ye ton wo
drugstore baby bia ohia bia we enye nsa alcohol enim na ohima mi twa me ho abasesia na me ba me bia me homa no na kinjira pa wa hanum se sunsum asam kwan a ye fa so enya sunsum yare ane kwan a ofa so a obetumi asa ede aboa na se de wonko ba bi mo bi fa asokwan ena ne wa chenchena eno nti na mde na ba fi hanum se ene ne twetwe nkomo no na wo hwe miti be fefe ya Miss V ene ye miti ma me elegance house of beauty ono ye makeup ma me Salinas clothing ono pamata ade a odi shem sesia odofo mi twa mo ba sesia na me ba me bie me homa no na me mo akwa bia me aba nsam nketenkete dwumadie nso na enem ne na kenjira pa na me ne twetwe nkomo efa sunsum yare ekwan obi befa so obenya sunsum yare na enen nsam a woka no kronye me ho adwudi mi se wakọ baabi e punto obi na dwabo bia se na wotene won sa kire obi no na no so etumi konya sunsum yare omu ana na ohima enta mi bia me homa no frɛ me na fa wasem bisa na sebre bia na bia to da wotifie obi adi bia ye oda ken wo ha se frɛ no na fa wasem bisa no agye nkyerɛ Ebra number no be hu o TV ne so na me WhatsApp number ne 0266555227 0266555227 obetumi e do WhatsApp message afa ho ebrebe ma mekenkan e de ama me so me WhatsApp number no memfre na ofra ohima ma engage panya ade amefa ken ensam no just me hu adwiri me esa e was de o si bibi ni ho sa de oda dem bet o nine wa bonten egu abonten baby wa papa she say I know was a challenge well and if you are not well spiritually protected you will always be defeated by spiritually defeated with your enemies never be your never basa promise and fail disappointment yeah ni nyina ka spiritual sickness say obi asha obona wan fa no that's the one of the biggest spiritual problem that we the Ghanaians spiritualists have to solve. Wow. Serious promise and disappointment. Enti say meti ha na obi asha me bo so ohima meto bibia ma na se maya na kire say bibi na asom ana spiritual bibi na ma na yesa say bia na nipa no nso no na ho odin nya nso ana dabe enya bibia na yesika sam ana bibi obi beto aka kire promise we obasia promise by next month ye be worry ken obi ala ma homa no so hello Kwame me mo ajo ma kwa ba nsam nketenkete so Kwame pa cho me kasa fe nwa be de Kwame okay Kwame mo anu nkwe wadwe nche no asem bisa ne sen kaka be sem bisa ne sei intimia no bisa ne sei intimia mo nungwa sei ya mean that's the meaning me say me am onu ngwasi a me nko na se o se no me tie se obesi me hu me ho asema ka kire me ana okay me pa cho Kwame enya nkom hye ho asem na ye ka o ye ka sunsun me kwan ya nipa fa so nya sunsun yare ene kwan ya ye fa so wura sunsun sa yare me pa cho ken oni aso obehye nkom me pa cho eni diem me da se ken no enti sesi a isemi tade wo kan wo si nya bibia na yesika sika asem na yeah obi promise say next month ye be worry now have my invitation letters bibia within one week say date ne be so no be mano ofre be mano sanka no disappointment be within 1 week say our rembe koso obeba na be mano no oba bi na ehye dem. And those things follow with your stars. And every human being, nipa bia anya kumpombono, omano stars baku 7. Oh. Nsem spiritually. Stars no spiritually baku kura dum. Menu on easy. It is stars na ma baku kura dum. Stars na no na ma ye dey. Enu na ema ya maybe ya sitina ayeye ase ma ye di ya okay so stars bratia kunimjeje adibia we fa usanka kitwa bi ebe ye amo me fa Albert wa ma so hello Albert
Hello, good evening. Good evening, Albert. What's your free? I'm a fresh Obuasi. Obuasi for want to say you may. I'm Adom. Okay, Albert, I don't know what I'm saying. Pachon, this is a Nsem or to me, a shaman Nipana. You, ready or no, our hints, Mamma, you are not. Why? You're more feeding and I say you are not. Okay, my fast. Sorry. Hello, Asari. Hello, madam. Asari, in fact, from me free fan. Pachon, so flower for you. Asari, I don't know what I'm saying. Pachon, because my imam says, Obi do car, Obi to me, a Jamana. Me patro, me am the number back to Jana, what friend, not more than I can want some. Why? Pachon, Mati. Me that's Asari. Okay. Me ni anefro si obi do ka utumi jima ne no dem say yen sada nka ho asem wa asesi a na me wiam de wo number ni betudwa na wafre no na wafre na enkomo bi ho no oni wadi na wanu gu asem mi so a wo ka say stars se wo star no ba kokura duma wo se ne mai star ne mai diye e wo asetena mu na kwa best no be fa star ni betumi adum kwa ya be fa say me fa so wo do me fa Steven. Hello Steven. Yes, good evening. Good evening, Steven. Pacho free fan. I'm free McCarthy. Okay, Steven, what you channel say Miss saying? Me better me bisa say so be the father go for more say who paralyzer. Then it me this no. Obi the powder. Go for say una bubu ye paralyzed. Onya stroke. Then it is no. Okay. Me pacho me the number ni betudwa no no the number betudwa na wa friend why? Okay. Me fa Sammy. Hello Sammy. Hello. Sammy pacho free fan. Pacho me free so nyane. Pacho waju nche no asem bisa ni saying. Ba ri nche ne se be bisa ne se. Be bisa ne se o ho na se bi ase no ka di be like promise and show no we ka say sunsun ni ma no. Yeah. Yeah, because sunsun ni ma, they are the plan sunsun ni ma. And after so because like promises I didn't wash na won sanka no. Yeah. Then a money a blockade no. And the money like say the then a be see na kwa money sunsun ni ma but na present no. Matthew, that's Sammy. Okay. Me say me de me friend for no ebesi anum say na yen to yen komo twetwe ne so. Ene enkofu bebre aba Ghana ha say. Say omuto me sunsun mu ne ma ebisi mi yisika mi yese se de be ma amanfo adwen beta honom no. Wo honom wo yesa ne ma ne bi ho. Ye honom no sunsun adibia ni ho ayen nanso me wo kwan a me dada me ye me djuma me ne se na me ye me djuma what I say kwan bia nipa bi omufa eye omudjuma menim wode eye adiye o enye yi o be me nchen de me nana no omudi kire me saa na me diso Enti te me yi bi free na so me fa bi so so enti te utumi eye ye janiu efres kama obi oba sa sika asemo ejodi asemo akonto asemo oba mafifem she oye de wo ma me fie asase a because me fie no asase nkurukuru you so wo problem na fa ona ade ase me fie pe sa time no nya kompo hira wo dada enti na sesi am not he me pese hu bia betumi am hu ede sikasem ede de sikasem de na enti na me ba ha se me do hima de me pasamo ana tuba na se wo boam wa ho de na se wan hwa me mo ani magu ase isan se me de me achinyegefo pa onim senkire ni eye sikasem kwa wo enye no ba me de ana me pesa me challenge me ho na me pesa onim se obia ba because yes ibata career do so me hu kremo papa ana obi nso be kan bi chama say sa na court nso ados ntie hu sofo papa enti me de sa wo be me kwa na me hade me fie hade oba de ampesa me challenge wo me yisika enye enu na be kire say me na me ni papa amanfo bebre ba ha be ba me pesa me hu
Mewa. Eno de oba hasam de waba okọ menu mienu nkomo na ye. Nipa bebre omo isika na so nipa ekọ omo Odo for mi twa mo ba de but me ma ne mfa no ni mi twa mo ba sesi a oba me pese mi hu bibi. Esan say yesese abofra ope bibi wan ne da mama e tre no. Wo ba fie nko a ode na no abie se oyese de. Me de mani be hu bia magana fo nyina ya hwe. Mi twa mo ba sesi a. Nsem nketenkete dwumadie so na sabra you ready am credit no join industries for semi fanto akaba akunti fa ofo no na yenye ne tententem na memfa yi ene ken ene mpesa me ho hyehye ne pam de na tena hot seat so ohima sa na me no why ready ayenko 537 5630 7444 074 me da safe na we dem se mahoma no mimie biem tu de da se ne na de afre me Ken. No. Fa ngwa hye so ne enko me pese me hu bibi. Maka se me dem ye chinjefo wa ban nko ade me ma onko. Ento eden pot no pese me ye. Me pese wo ye bibi na me hu se ya mpase sunsum yare de oba ye sunsum yare me ni bi. Mo obi akme mo asantesi a no ma hwe. Ebi se wo siso aso e utumi mo obi tani uka. E de boa. O se. Wona ka kire sunsum. Fa hye so ne enko ye mre ni tim pa cho. Esan se me de me pase mpa se de bia me ka. Masa hwe ade no sana me hu se ede na ewo ho alisini burugo bimbina biba furugo aba sa arba de badu so mo de katro so do yandu akan ede na ewo wa hu patapa bimbina bi alisini ebe mo tampo ro ntandoro no zano de ko tizuki be bimbina biya yisi na tiya ka tubi satun kan no alisini tiago mi pa chanta ko kan antama tebole chana arziki we ade enu na kire se sunsumu bibi wo onu ade we se kire ade metama fa ade we na ka kire se fa ade we na coffee onde bibia odi emu kwa na odi so odi emu a financial box mu na lokunu ade be kino ba ba bi na hwe de na obehu mehu sika obehu sika ani oya furniture me meje no oh no problem onu na di sa ni ma we ba wow mama nhwe say ga sika ya ye die bia what you say mama nhwe onu na di sa ani ma we fe wow usuma no a bibia ni ho abro no ma we so no ntunko Ghana for you sika papa ni bi o odi enti se obi nema bi wa ha enye we nti na aya mentam pese mi yesa nema we otim so me na me ka say ye na pese o ye me na mpese mi nti nema bi wa ha wa ho enye se bibi ye fa jeje mfa bibi nkata bibi so what you say matina na me da se na we de ye mre ne ya brinti try we try kwan hefa na wo na sika we dem patro uya ni nyina me de aboa me de ni kofi na obema me sika pa no problem so betuma kweta no kwa je patro cha kwa yo me wo ajiringa no nanakuru ankra haya ajiringa no nanakuru furuka eba duruma de bebe wo bia odi afruka na ba madina okay oduru madina ka kira bisabezo okwa ajiringa no ofa ajiringa no ka Kachire metre se obesi on Nanakuru Junction. Okay. Opposite Double Portion Plaza. Okay. What is it? Oh no me fear by Double Portion Plaza no ewo Nanakuru Junction. Na fa number to dwebu ho na ewo TV ni so nenso wo afo ano kan ntentem man. Me number is 024 00 71 910. Pacho sisu biem. 024 00 71 910. And 0245 95 7706 0245 95 7706 me number no open frame me yo asambia wo na waka kire me
na Nigeria pa na me ne be twetwe nkomo no na yesi wani sema ye ni nya ohema me am de mani ehu bi na sa dem kan say me de me fie ha de me fo bi oye fake e ma ha o isan say me di kan ye hwehwemu ansa na me de nipa na ba ha eni sa wokọ na anya yi a ohema me number 0266555227 na frame na ka kire me na me aso nim kwa am de ne be fa so na adwuma de omo say asen ye Joy Industries no de so ya asen KNG Herba any Champion Divine Clinic no so ya asen me am de adwuma de ho chia me de afia mansa ohema 1 adom do me ya adofo da se ne ye be sen hia ye ma mo ene hwe yakra mo